Dumelang, Absheni, Sanbonani, Kuya More, igama uSifiso wakayende uSankara Regional Organizer umkhonto wesizwe sila eQuantum VD sikwi-park la kudlala khona abantwana nabantu abadala abazivocavoca khona. I-state se-park sesalimala ngoba i-park iyathenwa into dumping site, so abantwana basakwazi uku-accessa le facility kahle. So umkhonto wesizwe namhlanje uthembisile ngeviki eliphelele ukuthi uzoza uzoklina i-park. Silana sizofeza isithembiso. Umkhonto wesizwe inhlangano ungayithemba, inhlangano ehlala emagameni wayo, inhlangano yenza sure ukuthi umphakathi uyasaviswa because of i-agenda yomphakathi iye phambili i-agenda yomkhonto wesizwe. So abahlali bala eQuantum njengoba sithembisile sesifikile namhlanje, njengoba nibona sideliver i-service esivumelene ngayo njengoba sigunda notshani. Sithi umkhonto wesizwe inhlangano esicela ukuthi sivotele nge-9 nange-10 livotele ikhandidate lethu uMpilo wakaKhanyile. Umkhonto wesizwe inhlangano yabantu amandla